Dobrodošli na kanal Minut za mene. Moje ime je Milica i danas govorimo o potkožnim, to jest generalno svakakvim buljicama na leđima. Protiv sunčevih zraka koristite kremu nemasne strukture ili onu koja se brzo suši. Budite sigurni da će vam dodatno pomoći u borbi protiv bubuljica, baš zato što je na 100% prirodnoj bazi. Sintetički materijali kao što su najlon ili polijester čine da se vaša koža znoji. Genetska sklonost. Neka vaša ishrana bude uravnotežena, bogata voćem i povrćem. Probajte razne varijante i vidite da li ima pomaka. Iako po ovom standardnom receptu piše 5 kašika sode na 1 čašu vode, to nije bio slučaj kod mene kada sam pravila ovu masku. Sigurna sam da neće biti ni kod vas zato što voda mnogo razređuje sodu. Prvo ćete staviti malo aknolin losiona na vatu ili pufer i dobro istrdati deo gde imate bubuljice. Obavezno ostavite dole svoje iskustvo u komentarima.